nko kubivugiramo undi ugahita umutinga ngo cukwe. Let's start. 2 minutes. Mfashe mu rwaneho inkomezi sijyo, please ndabasabye Eric Brian bamufashe pe bumeno herera Christmas niho yari byose umva mu supporting yewe ngo murayansuka none suka umva cyabaza muturingira ubwo renda kwinyarira. Yesu we guys ukuri mumfashe murakoze umva nimero yuko bigenda pise we no kwika Imana umuntu wese wamugishije abangeze Imana imuha umugisha kandi wakishoye kwitanga wese Imana imusubize aho yakuye. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Finale Kanyana arayijyamo wenyine ndabarahiye. Eric Maruka tugiye gutangira uyu n'umukino wa mbere turagaruka. Just stay right there. Kanyana are you there? Eric network yande nta kibazo ndayiba. Abantu ntabwo biri kugera. It's okay. Abantu mwemerese kuri questinga sankara ndaje. Reka turebe uyu mugabo niba ashobora kugira 5k. Basi mu mutima nta kibazo. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. akajwi urakoze ni wowe wanjye ibihe byose. Mwah, I love you. ati kakajwi urakoze Eric zamuka Ni ukuri kw'Imana mva mana we cyakoze unyweye mu gisebo. niko Urakoze mana. Eric urihe so nukuvuga ngo noneho turatangiye. Urakoze cyane 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 ariko Urumva gushimira akuze kujya muri amikino so twagiye benda uri benda requesting benda requesting abaroko muzanye n'abantu ntago muzanye n'aba diaspora. That's the big problem you have. Muratinye ndababaye man ubabajwe ni mumwe isoni mndege abantu dore ya sankara batangiye kumutama batamutaye. Tugiye gufata abantu bari uzamuke kuri pano nibo turi buze gufata bonyine. Urumva noneho tuhita twiruka ntabwo dusubira muri bya bindi tugiye kwihutisha. Urimo kumva turi abantu bajya muri demi final. Impamvu twahereye kuri ntuza nuko mwari mufite speed. Anybody kandi abantu bari hano hejuru mu bantu bari hano hejuru rero tugiye kubigenza gutya sibyo hari kwa kundi dufunga amanota mureke murebe ntabwo tuza kugira sankara bari questinga turaza kureba abantu bafite amanota ari hejuru y'ibihumbi bibiri bagiye. Riza urahari, Kim urahari? Riza ntabwo mubona, Kim ntabwo mubona, abandi bagiye bava kuri pano bagiye ntabwo ndi kubabona. So twagiye ndahera kuri Kanyana kujya muri demi finale sibyo? Kuri mukabe ngabo mute nzugiye iruhande. Okay. Mumute nzugiye iruhande. Sankara demi finale urayitwaramo na 2.5 2500. Ntabwo dusubira inyuma ngo cyo gukina. Eric nuvuga ngo tugiye kwinjiza abantu muri demi finale. 2005 sa finale ni iribuza kuba 5k. Ariko demi finale igifungura kamera we Sankara. Okay. Abantu bashaka kujya muri demi finale muri quest kandi iriho kamera abantu bashyiraho kamera bazi ko bari yaminiya kujya muri demi finale.
T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sankara now winjiye muri demi finale. Twagiye. Ufite umuntu bita Godfather. Oui. Bagara semuhungu nari mpfuye. Byari bimeze bite saka? Congratulations. Ndari ndenda kwinyarira kandi atari ngiye uri. Mumbabarire mumbwire. Ane uraza ku 2500 gushira kuri ayo ufite nangahe? Urabufite angahe? Arafite bwo bine. Arasabwa 11 na magana Oya. abiri. 10 magana 5 ibihumbi 2500 byonyine ntago mubara ku manota mufite. Akeneye 2500. Hemo singi rugwara okay summit. Eric we nari mpfuye. Mundebere mumbarire Aneta akeneye amanota angahe? Akeneye angahe? Akeneye 2500 kugira ngo 2500 nibyongera kuri aya birabi. 300. No. 2300. 300 for. Niko bimeze. 300. Anet 300 godi. Yego. Anet iyi minota bakugeze ku 2300 kugira ngo ukomeze muri demi finale. Twagiye. Anet, are you ready? Abari mu meeting bake zanyu. Anet urahari cyangwa ntabwo hari? GODFATHER ariko mana uyu munsi ntabwo wambereye mwiza. Reka turebe. Mu meeting bake zanyu. Minus 2 minutes.